Ka te iwi I whakarewa hia te kiriata hō, Lia Tamahori, ko te convert te ingoa, ki roto o tāmaki makaurau I Nāpō. He kiriata tēnei e whai ana I tōna horopaki I te rautau 18 ki roto o Aotearoa nei. Ko ngā kaiwhakaari matua ko Guy Pearce, he rongo nui no Hollywood. Rāua ko te kōhine Māori nei ti ore ngātai Melbourne. Ko te kaupapa ia, ko ngā Pākehā tuatahi ki tēnei whenua o Aotearoa I te wā e mana motuhake tonu ana te noho a te iwi Māori ki konei. Anei rā te pūrongo a Mārena Mane. Ko whakarau I ka mai te ao Māori kia putaina ko tēnei kiriata hou, The Convert. Koinei te taima pai mo tēnei kiriata. I runga hoki ngā whiwhetanga o te kāwana I tēnei wā. Kia noho Māori tonu. Ara kei roto e wa mo maihuatanga I te kiriata. Noho whakahihi ana, I runga I te wairua whakaiti. Ko Lia Tamahori te ringa tohu, he kiriata hitori rongonui no ngā tau 1830. Normally, we're surrounded by savages of the most barbaric kind. No te wā e whawhai ana ngā iwi Māori ki te wā I tau atu ai, ngā tauiwi tuatahi ki Aotearoa. It was important to me that we understood what it was like for the first European settlers to be surrounded by thousands, tens of thousands of Māori. Ko tēnei kiri puaki rongonui nei a Guy Pearce, tētahi o aua kainoho tuatahi, ko ngā pū te taonga hokohoko I aua wā. When I think about particularly white colonial history, you know, the idea of building the colonies and the Brits, you know, sending their sort of tentacles out around the world to kind of take over and teach and to bring the word of God and to mine land that they shouldn't be mining and all that stuff. It's incredibly depressing. Matua kai kone koe? Kare kore kua rangona ia. Ko ngā mema katoa o te kiriata tērā e ako ana me pēhia te whakahua tika I te reo Māori. E hoki atu au ki te whakaaro Māori. Me pēwhia nei e manaki I te ao Māori o roto te kiriata, me tū au ki runga I taku tū āpapa. Nā taku tū āpapa, nā taku ahure au I arahi. Mai mari au whakatīnana I a rangi mai, koia te tamahine o mai anui, he puhi. The relationship between the two lead characters, Te Ore and Guy Pearce, is the one I was concentrating on the most. It's the dearest to my heart. Because I didn't want it to be another Pocahontas story. It was anything but that. He pūrākau whakahirahira mā te Māori anō o rātau ake kōrero, e kōrero mo te hitori o mua I te koroniana, ki runga I ngā kiriata hurinoa I te ao. Mārena Mane, te karere. Mai Māori ka tino pai rawa atu tērā kiriata e hoa haere ki te mā takitaki.